Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong iruking nga palit, Diyos ko rugo, heku apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando, tuneng makamis ng papasko. Ng kanyaman, mi papasyal, Pampanga, tang lutudang tatatak, king palasa, ring tilapia at buro, king kandaba. King Masantulretang Supu at Emma, Makatapak Festival. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong iruking nga palit, Diyos ko rugo, heku apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando, tuneng makamis ng papasko. Ng kanyaman, mi papasyal, Pampanga, tang lutudang tatatak, king palasa, ring tilapia at buro, king kandaba. King Masantulretang Supu at Emma, Makatapak Festival. Pampanga, Pampanga. The views and opinions expressed by the host and guests in this program do not necessarily reflect those of the company or its management. Viewer discretion is advised. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong iruking nga palit, Diyos ko rugo, heku apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando. Pampanga, Pampanga! As nakatawa pong Kakasuelo keti Pampanga, manyama na yung pamangan, aluluto keti, ding kapampangan, mga lago, mga santing, maganakala pa, kumusta kayo po? Maya pa do po kayo ko nga, na ano pong gagawa nyo king kasalungsungan? Maugto na ko po, mamanga na ko pong kasalungsungan. Siyempre, kini pong programa tamo. Kabang manalbe kayo, balumi. Siyempre, kakabsingat san. Pero kabang makatutok kayo, Kenny, pati puso ang pong isipan, kakabsi mo naman. Siguro po, pahinto na nyingki ang kanakong partner. The original Diana Lumbang Parungaw, ne? Busy po yung kikatamong atsing Malago, ne? Manibat po last week. Baka next week tanya po kayabe atsing Malago ko niyan uling. Dakalya po ganap king Vienna. At siyempre, habang dakalya ganap, mi papainaway at lakwas siyang lalago. Iatsing Malaguan. Tabayanan tayo po pa magbalik na next week. Pero, siyempre, king kikatamong programa, live na live tamo po, kaya pong kikatamong digital channel CLTV 36, ang po king kikatamong social media accounts, social media platforms, mumuna po king kikatamong official Facebook page, CLTV 36 Official, at makalive tamo naman po king kikatamong YouTube channel, CLTV 36 Official, mo naman. Naano pa ta? Iyatad mi po kayo rin miyalo ang makasanting balitang mga palyari katilabod Kapampangan. Naano pa tayo nga manong siswan ang poing kulturang Kapampangan, ingki katamong gambulan, ampong pagmasabalan,
Ngening aldo na po ning Webis, kalima na po ning bulan ng Setyembre, adwan libot adwan pulot apat, September 5, 2024, kalima ng Setyembre, 2024. At bali po nandun bandang alas 11, migpaluwalya pong rainfall advisory in kikatang Weather Bureau in Pag-asa in Pampanga at supuking yellow rainfall warning alert po. So karen pong kikatamong kabalen, keti labot Kapampangan, mimingat ko po. Uling epekto na pamurin yan ning pamagpasikana po ning southwest monsoon o yung hanging abagat. Hanging abagat, balo ko pasik na nga niya po nin dating bagyong Enteng o Typhoon Yagi. International name Typhoon Yagi, pasik na nga niya po yung hanging habagat. Kaya po yan ang sangkan, kaya po makaranas ang pamurin pong pamanuran ketiking kikatam probinsya. At nabalo ko rin aliwa naman pong probinsya, partikular po nung iyo magkamali king bataan ng pong Zambales, orange rainfall warning lapo. And yung pong warning up na po ngayon ni Pag-asa, ang gaya pong alas 2 ning gatpanapon. So, mimingat tamo po, deta po nga lang dapat gawan keng kilwal bale, nako pa mo po, mama ko. Kaingatan po kaya katamongan, lalo na po karetang makaranas salbog, at karetang makatok ng kareng kabundukan na posible pong sana po ali naman kaingatan po, lalo na karetang landslide prone areas. And speaking of pamanuran, balo ko dakal pamurin ning manalanging imalan, uling taglos-taglos yung pamanuran. Pero king daratang pong September 8, 2024, rain or shine, manwala ko, mitaglos siya po ing 68th canonical coronation ng Virgen de los Remedios. Marapat siya po ini king Pampanga State Agricultural University o Pisao, kimpong balen na po ning magalang. Manwala ko, feeling kupin king Aldo ngaytan Maldona, misamas na yung panahon, sumilip niya po yung Aldo, uling pong siyempre, ing okasyon po ngayon importante ya po kareng Kapampangan. At kareng pong kabalenta mo, just in case, namumuran, at eko po makataglos, kimpong balen na po ning magalang, kimpong Pisao, ayel benye po, ing eganaganang kaganapan na po ning canonical coronation, kaya po keng CLTV 36, mumuna po keng katamong Facebook Live, and siyempre, keng kayong television sets. 2 p.m. po magumpisa niya po in kakatamong broadcast ng 68th canonical coronation ng Virgen de los Remedios. So, ang rain or shine, tumagon ka rin, pero karita pong makatagon, malbe kayo po, keni po keng CLTV 36. And pasalamat kayo po siyempre karin kaya kaming viewers na ala pong sasawang manalbe aldoldo king kikatamong programang nanupata. Partikular po Rico yung Raul, ang po at Siglats Miranda ning Sitio Sampaloc, Barangay Dolores, City of San Fernando. Kaya pong tindahan da kabuklat na misindi na yung telebisyon, metong niya rugo makaprogram niya king CLTV 36. Samantalang Shamin Velasquez na po ning Mesulo Arayat, manalbeya mo naman po kikatamo. Loyal viewer tayo po yan, Aldo king kikatamong programa. At karen pa pong kikatamong talapanalbe, abisa po makyabe king kikatamong kwentuhan. Malyari ko pong magpa-shoutout at nung ating ko pong kapanamdaman king kikatamong bisabyan. Malyari pong i-comment san, malyari kong mag-shoutout, magpag-greet king na namang okasyon, king kikatamong Facebook Live. Manibat king happy binyag, happy birthday, happy debut, happy kasal, pong happy anniversary. Aming misyon mabanggitan ko rin O yan, kanayo po rin kaya katamang Facebook Live. Basan tayo ba yung mayaring kaya katamang programa? Then kaya kayong shout out, ang pompabati ka rin kaya kayong love ones. At ngayon siyempre, basan tala pa mo po rin ang mumunang. Peda lang pa shout out kaya katamo.
O ini po, ne, mabiya po, Tita Natalia S. Diaz Mauran na Aldo kaya katamungan at nakalakay ngatan po, ne? At Zumba Craze, Koyang Pits. Kumusta ko po Ken California, Kenny pong Pilipinas, Mauran pa mo rin. Aro at tunay ko yung Joding Masantingan ng Atsing Natalia dahil pong salamat. Makachamba mo rin po Atsing Natalia. Mimingat kayo, Mr. John Lloyd. Ole mo na, Talagang din kaya katamta na panalbe, manwala lang ating ko talagang kawangis. Kaya, ingat! hanapin ko yung John Lloyd, ne? And nadakal pa po rin magpadala, ne? Halimbawa po, ikaw yung Joel Stephen Manalo, Ana Maya Pugto, ko yung masanting mangantanang sinigang ababi. Itang ating gagalgal na taba. Itang ating gantiltilan na pati sa maparas. Ay, kanyama na po yung sigang king makanya nakaurasan ni Ditas Disan Simbulan. Mangantana ko yung masanting pritong tilapia, tiltilmeng balasenas, okra with alubebe. Saktong-sakto ya. King kikatamong panahon ngeni. Taglos-taglos sila mo po rin padala yung shoutout. Padala yung greetings king kikatamong Facebook Live. Basantala po rin. At ngayon naman po ating kayo pong share. Tungkol kay kikatamong question of the week na kikatamong question of the week. Palto yun Ot mi paintagon makanya yung question of the week Nanong manyaman kanan neng mauran. Wow! Talaga naman. Sinakto pa kanako. Kung ninong mahilig mangan, kaya sinakto yung kikatamong question of the week. Pakibatan niya po yung kikatamong question of the week, Baka nita pong abalo tamo, manibatan kaya kayo na yung manyamang kanan, isto pong mauran. At syempre, kendahe ngayon pakibaluan tala po nino rin kaya katamong bida, ngening September 5, 2024, nino rin kaya katamong mag-birthday. Happy birthday, Kagawad Romy Batu! Naning kupang arayat Kagawad, lawen nyo naman ragoy tsuray Kagawad. Talagang matibyaske. Kaya katamong Kagawad, happy birthday po kaya kayo. Kaswelo yo po Kagawad, masaboya po kaya kayong birthday. Sana po masayang kaya kayong celebration hanggang mauran. And daegan na po sanang birthday wishes yo matupad. Pasibayo, happy birthday Kagawad Romy Batu ning Kupang Arayat. Happy birthday kang Nanay Gemma Doble ing mamuntukan king Senro ning City of San Fernando. Metong kareng kaya kamasipag at talapag-obra na ning City Government of San Fernando. Nay Gemma, happy birthday sa iyo. Wishing you good health para tuloy-tuloy ang iyong pagsiservisyo sa mga Fernandino. At siyempre maraming blessings na dumating sa inyong buhay. And siyempre dalangin din namin ng magandang pangangatawan, malusog na pangangatawan mo at ng iyong pamilya at ilayo kayo sa anumang kapahamakan ng ating Panginoon. Again, happy birthday, Nanay Gemma Doble! Happy birthday kang Joyce Lagonilla. Dati miya pong OJT ni intern kini CLTV 36. And siyempre ngayon magobra may graduate King wish ko kaya kasana ganaganang pangarap mo king biye. Ayabot mo at ganaganang birthday wishes mo matupad. Dakal ka sana akwang regalo. Again, happy birthday, Joyce Lagonilla. Tutuking mag-birthday ang kaong kaluguran na Georgia Limhoco del Rosario. Georgia, kanyaman na ning inuman mo, pero kining birthday mo, sana maging masaya yung kayang celebration together with your family and loved ones. And syempre, gana-gana sanang birthday wishes mo matupad. Enjoy your day, Georgia! Happy birthday sa'yo. Hope to see you soon again. Happy birthday kang Chito Munoz. Kapatid nining kanahong kakaluguran ay Anthony Munoz. Chito,
Sana manatili kang pogi at syempre, sana masaya yung birthday mo. Together with your family, mga anak, and syempre, sina tito at tita. And mabusog sana lahat ng mga bisita mo ngayong birthday mo. At kung may sobra cheats, alam mo nang gagawin, ipag-sharon mo ko. Again, happy birthday, Bossing Chito Muñoz. Happy birthday keng kanakong kaklase, batchmate keng Santo Niño Parish School, ne? Sani pa, si Joel Lingat. Joel, happy birthday kaya ka. At ngening birthday mo, ganagan na sanang birthday wish mo matupad. Dakal ka sana ako ang regalo. Pero siyempre, mumuna pa mo rin itang masika na pamikakatawan mo at tingkehang pamilya. Ilaw na kasana ning apong Ginoo king nanumang kasasagkulan king biye. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Happy birthday, Bossing Joel Lingat! Ay, ini, kaya pwedeng kalingwaning greetings sa nini kasi anak nening ka na akong pinsan ng pong pare. Happy birthday, Aisha Johans Dizon. Nakita ko na yung yung early birthday gift sa'yo ng parents mo, yung gaming chair, napaka-cute. Pero gayon pa man, ang wish ko sa iyo, Johan, siyempre, laging makinig sa iyong magulang at sana lumaki ka pang may takot sa Diyos, mag-aral ng mabuti. And siyempre, lumaki kang maganda katulad ng mami mo. And bigyan ka sana ng maraming regalo at maging masaya ang iyong handaan sa iyong birthday. Ang birthday greeting sa iyo na ito, syempre galing sa iyong Daddy Boyet at kay Mami Ann. Again, happy birthday, Aisha Johans Dizon. Ayan, karepong ating po pong papagreet. Padalayo lamang po, basan talang gapota. At ngayon po, oras na po rin balitang balen. Balita, keti po, Labuan, Kapampangan. Biputungan niyang Koronang Laurel, Craggy Garcia ning Makabebe, antimong bayong Poeta Laureado ning Akademikong Kapampangan o ning AKAP, anya pong milabas sa Biyernes, August 30, para kayang kontribusyon king literaturang Kapampangan. Aparte king pamanyulat poesya, metong yang Pintori Garcia at manyalik si kaya naman karing istorya raring Kapampangan. Agpangkang Garcia, kaluguraning tune ing amanong siswan. Bayin kayang koronasyon, antimong Poeta Laureado, kinantade rin kayang kaluguran din kantang Gewa ng Garcia. May masaya naman pong dalit ing poeta o dalit ing poetang ni Joey Ocampo. Kaya rin na po ng koronasyon, may book signing para king pamaglunsad ding libro ng Garcia, A Bulong Ding Bulong. Siyempre, makoswelo tamo po, uling metong naman po ing gagambol, metong po karing gagambol king kikatamong amanong siswan, king kulturang Kapampangan, ing midinan recognition, karen pong kayang kimutan, baka ng lalo yung paminono ing kikatamong probinsya. Congratulations po, kimbayong Poeta Laureado Craggy Garcia. Sana po maging inspirasyon kayo, karen pong kaya na kanyeni, na mayamuyot la naman po king pamaggambul king amanong siswan, at king pamitaglos na po ning talagang mayaman kultura tamo king pamagpoesya, and maswero tamo darakala po rin Poeta Laureado, and ing wish ko ing sana datang ngaldo mika transfer of technology, buri ko po sabyan detang kaya katamong Poeta Laureado,
aturuda ka rin kaya nakan, itang karelang gagawan, and bakantang maengganyula, ne? Den kaya katamong kaya nakan king nanurat ang gagawan da rin kaya katamong kabalen, dikil, ne? King pamaggambol, king kaya katamong kultura, king amano siswan. And siyempre, mas masanting, mga Pampangan tamo, lalo na rin Kapampangan. Samantala, kayang pamagbalik na po ng kaya katamang programa, baliyo po, makuswelo tamo, uling dakal mo naman pong Kapampangan artist, ne? Den gagawang lagyo, ngeni, king larangan na po ning musika. Buriya pong akilala, eko po mama ko, uling magbalik ha po yung kaya kayong programang Nanu Pata. Pampanga at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Consuelo king Pampanga, Pampanga I'm coming home. Imagine mo lang nakasama mo ang tropa at sobrang saya lang ng banding nyo. Yun ang trip namin sa Youth Voice Matters. No filter here. We're diving deep into all the juicy topics without holding back. Sa amin, walang edit-edit. Lahat ng pinag-uusapan, diretso lang. Kaya sama na sa amin mag-chill at mag-sharing session sa YV Matter tuwing Sabado, alas 5:30 ng hapon dito lamang sa CLTV 36. Pusong Makabalen. Ngening kauran, makasadya nakakabalen. Paga na kamila kay kayo rin dapat gawan, bayo iya datangin bagyo king kay kayong lugal. Kareng ortenano, umpisan nyo nang mamupul karen kay kayong tanam. Kareng manasan, igabit la rin kay kayong bangka king ligtas sa lugal. At alina ko dapat dalaot king ilog o dagat. Pakibaluan niya yung paano na rin kay kayong barangay nung sakaling kailangang mag-evacuate. Inspeksyonan niya yung bale at samastan na rin busbus o mesirang parti ng yero. Pader ang pumiyayali o ang parti ng ti. Ikanalaking ligtas sa lugar ding sese yung ayok. Kargal na rin flashlights, de bateryang radyo at cellphone. Magsadyang kandila ang pong kasapego o lighter. Manipon kayong danumay numan, ang pong manipon mo namang pamangan ay agad masisira. Kalupa na rin delata ang pong instant noodles. Siguraduhan yung ilagay king ngali mapapasang pidukanan ring importanteng dokumento kalupa na ring birth certificate. Iparada yung kaya kayong sakin king mata sampo pang ligtas sa lugal. Magsadyang gamit nung sakaling kailangan ng mag-evacuate. Panay makibalita, Rikil King Bagyo. Pakibaluan na ring ulat ng pag-asa ang pong tumutok king CLTV 36 para king latest signal warnings, rainfall advisories at aliwa pang weather updates. Deni ring paganakan ng CLTV 36 kaya kayo nyening panahon ning kauran. Salubungan tayang marat na ing masalang aldo. Sa ganandalang maranon ring bunga na ningindong tibuan. Pakibaluan tala ring istorya at balitang balita king balen. Migising tana, tikdo tana, uling, abak na balen! Abak na balen, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ning abak. CLTV 36, Pusong Makabalen. Anyang Markal pa farmlands kedi Pampanga. May giyang libangan daring anak akapampangan o maski na ring mga tuwa. Namandakap lang insekto kaya rininguran. Kaybat, luto de ang pongkanan. Kanita, sobrala karakalketi. Ing pamandakap insekto taga nang maka-enjoy ang pong exciting. Kasi makatok nang la underground. Bang kanitang arakap mula, kailangan may gamitan ng gamat mo. O, atin na kang idea king amon nun ko. Ay wa, in kamaro o mole crickets. Kareng Kapampangan, considered ang delicacy. Dakala, patse kauran, ang pumabasahing gabon. King August, September. Kaya ti Pampanga, ating papingbale na mag-celebrate Kamuro Festival,
ing magalang. Manyaman taga ng mamangan exotic foods, lalo na't aliwaliwang luto, ing malyari mong gawan Kenny. Malyaring adobo, malyaring yalo meking bringi, at niyayaliwa pa. Aliwaya taga na yung Kapampangan ikakabalen, atakman mo na ba yung kamaro? Nung halipa, subuknan mo uling siguradong metong muing sapin mo. Kanyaman! Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong iruking nga palit, Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando, tuneng makamis deng papasko. Nang kanyaman, ni papasyal, Pampanga, tang luto dang tatatak, king palasa, ring tilapia at buruking At magbalik yung kaya kayong programang Nanupatar, kaya katamong mong pa-shoutout at mag-message kaya katamong Facebook Live. Nini Nison de Castro, hello po Sir Jody, anan kay bat, detang makibat kaya katamong question of the week. Itang manyaman ka na nistong kauran na pong Vin Padilla Credito, itang peka mabilis sa pamangan balo yan, ano ya. Sopas. Ayan, ita, sopas is the best kano. Balo yan, mabilis siya kasi sopas. Sopas, kaya mabilis siya. Isela Bonsamante, lelot manok, aros kaldo. Yan, Itira Natalia, sotanghon, soup, and putong maputi. Manuel Bea naman po, Rodolfo Yuda, kalasalamat kayong pamagtutok mo. At papa-shoutout say Jenny De La Cruz from California. Manuel Bea naman po, Wilma Leng Dison. Kay bating kaya katamong birthday celebrant nandin na grinita mo Joyce Lagunilla. Happy birthday! Pasibayo kaya ka na, ano makanyana mo? Ayan. Tita Natalia sabi na, uy tayong burikong daramdaman kaya ka pagating sobra. Tita Natalia, O ita, Wilma Leng Dison, happy birthday Johan. Sana kay Bat, Tita Ditas Pasibayo, Ditas Dison Simbulan. Shoutout po ang Nini Dison de Castro, avid fan of Nanupata from Giginto, Bulacan. Dakal po salamat ka rin pong mag-message, saglos-saglos sila pa mo rin. Pero ngayon, baluya po yung kikatamang bisita, Anya pong mila ba sa Parmingo, last week, Meto niya po ka rin performer siniketang pamukla na po ning santungan ng kulturang Kapampangan. Anya pong milaba sa Webe. Talaga naman pong aliwaya po gelingan talaga. Lalo na po rin Kapampangan artist. Mga kaswelo po kasi kaya rakalan, ditak na lamang po rin nakapagkantang kikatamong ama ng siswan. And metong niya po karetang susulong pa na magkantang Kapampangan. And bakanta nga baluyo po na nga manuan ko, pakaramdaman tayo po ngayon ni kakatamang bisita, yapin po, Ijelin Rodriguez.
mata sa banwa, paintungulan da ka. Mitungi kong batuin, pakwintas ko ka. Bangalan king bulan, gawan king korona. Iputong keke ka, lalamting violeta. Gawara kang duyan, kingpi kang maputi. Gawara kang tali, asul po na nari. Ipapantara ka, karating bayani. Dr. Jose Rizal Andres Bonifacio, lahiting ko manggi. O mata sa banwa, paintungulan da ka. Mitungi kong batuin, pakwintas ko ka. Pangalan king bulan, gawan king korona. Iputong keke ka, lalamting violeta. Kawara kang duyan, kingpi kang maputi. Gawara kang tali, asul po na nari. Ipabantara ka, karating bayani. Dr. Jose Rizal Andres Bonifacio, lahiting ko Good morning. O bala mo rugo, duduyan da ako kabang pakaramdaman tayo po yung kanta. Ne? And igit siya naman po makananoy kagaling. Ne? Makanan niya po kabyas na ning kikataong bisita kay pamagkanta. And alam mo po talaga po tang makaramdam kayong kantang Kapampangan. Ne? Actually, ating kaya pong kayabe kay ni King Studio. Ne? Elaman po Kapampangan pero ramdam din po itang kanta. Lalo na po itang kaya kaming kaka-birthday, ne? 60th birthday, senior citizen, ne? Dual citizen ni Ray Bravo Jr. May kaswelo yung may kirandam, kaya tang kantanan din. Pakilala kayo ang pasibayong ngayon kaya kayo, yung kaya katamang bisita. The one, the only, Jeline Rodriguez. Maya Pagto po. Hello, Jeline. Hello po. Ay, Rogo, Jeline, bala mo. Nung tiglos-tiglos may siguro ba kami patadod na kay Kenny. Pero, Jeline, dahil bisita mi kening nano pare di nan milang maya poras, di nan milang pami katagon na i-greet, i-shoutout, batigan do rin kay ganaganang buridang i-greet kasi pota sa ganan mula kendalan. Kabang mamalengki ka, kaya mag-SM ka. Ahal benda ka kay CLTV, sipin mong bale. Ahal benda ka CLTV, wate may kano sinout-out, sana lang nga kalingwan, go ahead ka rin kaya ang greetings. Maya pa oras po kaya kayo nga. Hello po karang kakong pamilya, friends, of course,
Ding ka-members ko po, King Hums and Strings and Coro Concerto. And of course, my fiancé, hello po. Uy, nanyan lagyo. RV. Hello, RV. Balo mo, maswelo ka kasi binanggit na kalagyong Jeline. Kasi balo mo, ngaliwang bisita, mela magbanggit lagyo po ta magkamalila sabyan pero you're the only one. Swertiya po. Swertiya. Pero kitang kinanta mo nandin, bala mo, atin niyang paintungulan, itang kanta mo. Atin bang kaya, bala mo pamikatagon or itang kanta mo nga ita? Kasi usually, pag magkanta ka, it's either for ating kang concert, ating kang performance, ating migrekas ka. Bala mo atin niyang paintungulan kasi bala mo, the lyrics ating kang inaliwa. Nano yan mo ito? Bali, ita pong kantang ito, very classic Kapampangan song, derived from the song Achi Kong Rosing. Wow. Then, last year, Mika project kami po with CCP, produced by Miss Krina Kayabyab. Atin pong maswertita, mating niyabeng Kapampangan song, kitang album na Himig Himbing, na ita po, ngayon po may revive niya po itang Achi Kong Rosing into O Matas Abanoa. Okay. So, buri mo sabihan, ika, Yes, ing Kapampangan representative, kitang Opo. giyabad ang compilation na ito. Yes po. How does it feel? Paano na may pili ka karakala Kapampangan artist pero Jeline ikay may pili kitang compilation. Actually po, super masaya ako and super swerte kasi biruan nyo po, nationwide at Yes. madakalakantang like folk songs da po dingalwalwang lugar din. Kapampangan song niya kung may pili. Makasaya po na may ka-opportunity makanita. Oh, and syempre bala mo datanging panahon talaga cultural kahit proof Opo. alimba naman keng kain punta datanging panahon detang anak na ng Jeline, detang apo na ring anak na ilan ang makarandam king boses na uling may immortalize itang kanta nga ita. Pero ako interesado ko, Jeline, makanano ka may gumpisa kining talento mo ngayon usually kasi anak dimdam no rin pengari o kaya makaramdam yung karaoke itapang karaoke box makanyan o kaya kin television makanano ka may gumpisa king pamagkanta mo. Actually, ala ko po talagang formal training anyang anak ko. Siguro may gumpisa po ita pa mag-video kay makanyan then kanitang may garal ko po. Bala mo, siguro kanyang elementary kami po. Ating time na itang teacher B, ganaganang estudyante, no? Kaya pag-audition na lang ang Okay. And then, itαμanibat kanta, magkanta na ako po hanggang mid-college ko. Megin ko pong scholar ng AUF under AUF Concert Chorus. Then, siguro po itanay formal training ko under the mentorship po ng kay Sir Boron Garcia. Okay. So, anak ka, may garal ka, atin bang times na kukumbiranda ka naman kayong pisamban? Oo po, meging choir ko po pisamban. Magkanta ka naman. Baka nanitang pa mag-audition, siyempre maral kayo Baka na ano mo ita. Ating bang karog kaya ka? Opo, On the audition Yes part? po, actually, ding audition po talaga, ding peka maka-nervyos po. Okay. And then later on, linom ka AUF. Tandaan mo pa nung makatapila na kang mag-perform from AUF, pakuldasan niyang anakan, nanla mo rin usual occasions na school activities, o kaya ating kumpintalan ng kasyon, ma'am, uy, magkanta ka. Ating bang makanta? Actually, sobrang dakal na po. Ako na po siguro lang. Pero mostly siguro niyang college ko more on school activities. Then marakal din po outside performances like karing government events and mga cultural events po. Okay. Siyempre, as anak ka, magkanta ka king choir, king school, baka nano mo build itang confidence. Kasi, even though ngaliwa, singer la songer la, potang makahirap no ken tao mo, walang talento, Jeline. Ito po, actually, masakit ya pong part ito.
Pero nga sabi ko siguro po talagang may building confidence po niyang king Mekiabe ko pong AUF concert chorus po. Karin niya talaga yung kay. Tangpe ka mag-grow ka po as a singer and performer. Okay. Bakit mo asabi ito? Kita bang grupo nga ito sinesenda ka? Opo. Makanano from the start kasi na ayo po ako tang ne. Anyang ako mag-aral ko pang college. Ati namang witness na itang kaluguran ko metong. Manwala ka nga mega audition ko kay nga UP Sing Ambassador. Wow. Pero hanggang mo kitang audition kasi siyempre balo mga galing laren ka itong tumakanyan ne. Pero siyempre lingapan da ka as po tang magumpisa ken po ta katinga talagang tanan ito po ta ditak mo yung kanako. Baka nano itang pamagkayda kaya ka, pamaglingap da kaya ka, pamanunod da kaya ka, pamagtrain da kaya ka. Karin. Bali, katang kilib na po nita, 4 years ya po ito, habang mag-aral kami. Bala mo every summer makanyan, dinanda kang chance na mag-solo ka, then i-evaluate da kami po. Awas mo ka rin is RIS po. I-evaluate din performance, nung mag-improve ka ba makanyan, then dyan da kang tips nung nano pang kailangan mong gawan para mas maging magaling singer po. Okay. After AUF, was there a bala mo ba may ganyang crossroads kaya ka? After na may garal ka? Kasi, where do I go from here? Nano itang making kaya mo? Bala mo feeling mo after school? Taglos kaya ba ne? Munta ko ba kayong corporate world? Nano yung making direction mo kanito? Actually, Meggy niya po talagang stepping stone ka ako, itang pagiging member ng AUF Concert Chorus. Pero at that time, alike po pinursu as in. Negobra ko pa mo po in the IT industry po as software QA engineer po. Wah, sagli. Nanuwari nga yari mo? IT po. Lawan nyo na, ne. Value, maragul na kahit ito. Ne? Burik sa maragul na sweldo. King IT, lalo na kartang software ang kanyan, ne. Pero, tinry mo. Anya nga tsuna ka rin. What made you decide? Demdam ko na ito. What made you decide na this is not for me, I'm going in another direction? Yan ang pakiwata na po, Jeline, king pamagbalot na ng kiyakatawang programang Nalupata! Diba? Pampanga at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong niruking. King Palasa, ring tilapia at buro king kandaba. King Masantulretang Supu at Emma. Makatapak Festival. Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. At magbalik ang kiyakatamang programa na Ano Pataka Balen. Malapit na po yung Muntianeng Pilipinas sa ating kiyakatamang kandidata Manyadya pong suporta kaya kayo. Yapin po Ann Klein Castro, ne? O paslag yun puro yung kiyakatamang graphics. Bakit nangakit din yung kiyakatamang kabalen, ne? O yan, Manyadya pong sapya kayo. Bakit ang makanikwaya, Milobaken top 16.
ang popang aking People's Choice Award na ning Mutsa ng Pilipinas, si Anne Klein Castro. Munta ko po king www.votelabs.app para makapag-vote. Paintanan niya mo po'y Anne Klein Castro. Supportan tayo po at sana po ahuli ni ing Corona. At syempre, kaya tayo pamunin po yung Jeline Rodriguez. Ating ko pong hanging question na din. Din pong tinigtigihan na. Tana po, ne. Makanano itang direction mo, ne. Anyang magobra ka na. Aliwa ka na. This is not for me. Makantaya ba? O I think I will pursue this na mo. Nanong maging kaya mo. Actually po siguro around 8 years na din po niyang magobra ko. 8 years hanggang last 3 to 4 months ago, magobra ko po in the IT industry. Then, naisip ko, mas masaya ko talaga performing, singing, and all. Kaya po ito, mag-decide na ako po hanggang okay naman po yung income. Nag-decide ko po na full-time. And since grabe na naman din po nowadays yung demand kay band ko and singing and all po. Was it a hard decision? Medyo po. Okay. And makanano niya may clinch itang decision mo? Did you consult friends, parents? Nakitang decision mo nga itang i-pursue mo na yung kaya kang pamag-perform? Not really po. More on kakuya mo po decision. Po. Very good. Para at least, sinabi ko na kaya alam kaya na. Nano yung kaya kang nanong ngeni, itang direction mo, nanong giwa mo, anyang may decision ka. Naabang unan din ating kang banda. Yes po. Ngeni, madalas kami pong mag-perform karing weddings, corporate events, kaya bening kakong banda, Hums and Strings. And atin ko mo naman pong metong grupo, madalas yan naman pong may invite karing cultural events. Yapin po in koro, konsyerto po. Choir na kami man po karin. Karin kaya be ako po, members la naman po dati, alumni members of Concert Chorus po. Okay. Diyan da kang pang Mutsa ng Pilipinas question ne. Baka nano mo, differentiate kaya kasi may aliwalang genre. Ing metong bandaya, ing metong koro ya. Baka nano me preparing sarili mo na, oy, pota bigla kang makakoro ka pero bandang estilong banding pa magkanta mo, masakit ba ita pa mag-differentiate or how do you do it? Actually, di naman po sobrang masakit. Basta kailangan versatile ka mo talaga. Itang, sa bagay, aliwaya po yung placement ng boses mo king choir, ang po yung placement ng band correct. po. So, more on practice mo po talaga, pero may sana na akong man po karetang adpang genre na rin. Ay, kaya bimi pa yung kaya katamong metong kareng winners kitang King Star Mill, na Andy Pangan. Na yung kabangis na yung kain ni Joshua Garcia, ne? Isesela na kamuan, di pa nga, ne? Ginamparada aking kay. Ngayon, ingkutan ko naman, syempre, dakal gigs, ne? Dakal performances, ating bang time na may walan kang boses? After and kagisa, atin po siguro kasi bare months and I think Marimba. December, makanyan halos aldo doing events mi. Tang afi feel mo, mapagal na ka boses, pero kaya mong sagot ka rin, sir. Tudtud mo. Tudtud. So talagang in secret, nanuya. Manyaman na tudtud. Manyaman na tudtud. So kareng kaya katamang songer ang pong singer ken, ne? You sleep 8 hours a day. Ne? Yes. Ipainawan niyang masalese. Nano miminom kan sa labat at kang inuman na liwa o nano? Actually po, magsalabat more on cold water ko po. Mabibiglala po rin nga lawang tao. Sabi yan pag singer dapat maligam-gam danong makalimutan. Balo mo, ne, may kapag-interview tamo ka rin Wycopa winners, ne? Kanita, malambat na kay. Yung sabihan da, may malamig na boses, pakapalyan la pa ka, no? Pero Jeline, minom niya pang mas marimla. comfortable ko po king marimlang din po. Okay. No ka rin ka mag-perform niya ni King Band, King Koro, no ka rin may aliwan lugar? Mostly po private events kami po. Karing hotels po, King Clark, makanyan, more on weddings, makanyan. So, nung atin kayo pong event, laburi nyo kaming imbitan. Ayan, pwede po. O makanano, no ka rin naka-contact. Yes o, ating po. ka bang Facebook page, contact number. Halimbawa, ing Hums and Strings, buri din kumbiran, makanano da ka kumbiran na Jeline. Ang Yes grupo po. mo.
Pwede nyo ko pong i-message king personal account ko po, Facebook, Jeline Rodriguez. At din kami rin pong page for my band and Coro Concerto, facebook.com/humsandstrings and Coro Concerto po. Ayan. Message kayo mo po. Okay. And syempre, ako curious ko muna. Kareng singers, they have someone, an artist din who they look after. Nabala mo asabi dang yang influence da. Igan ninong ahakit mong musical influence mo karas keng kaya talent. The one and only po, Popstar Royalty, Sarah G. Wow! Sarah G. Wapin naman Who else? Siyempre masasing kaya katamong local artist pa. Pero, ating ko pa saan ng tawaling ko. Bigla lang ating pepakat ka na akong kaya. Pero siyempre pasibayo, Jeline, kareng kaya katamong kareng kaya katamong aspiring singers na manalbingin. Ninanamburi mong message karela. Kasi aliwa yung storya mo Magobra na ka, kay ba't aliwa yung buri yung i-pursue kung no ka rin kumasaya. Go ahead. Yes, karen pong ganaganang aspiring singers. Practice lang po ng practice. You can do whatever you want right now po. Pero datangin panahon kung feel mong mas burimitang path na ito, go lang. Trust your instincts. Okay. Burime, nanong gawa na, ngeni atandaan ko nanong mas pasakit ikanta o nanong mas burimong piyesa, Kapampangan o aliwang kanta? Actually, Kapampangan po. Bakit? Kasi po, malagad na lamo talaga ding magkantang Kapampangan songs ngayon. And ito po, metong po karing goal ko siguro is mas apalaganap tayo pa po yung kaya katamang amanong sisbon, karing kantang Kapampangan. Ayan. And pasalamat kami, Jeline, kaya oras sabihin mo kaya kami. And maswelo kami, share mo kaya kaming talento mo. And ngayon naman, lawan tala po rin komento kaya katamang question of the week, paltoy na la. Nanong manyaman ka na ng kauran, dakal no rin may kibat nandin ating roscaldo, ating sopas. Ilolita Pineda, mainit na tinulang native na manok po! Ana pa, manyaman-yapin niya na tintiltilan pati ni Kilara. Tutuki! Ayan, no. Dakal na ako binasa nandin, dakal pa manyaman kanyan, paksip, dim prito-prito, Ngayon naman po nanin kaya Kapampangan na word of the day. Na ano yan, patoyo, Kimbe. Kikimbe. Kembut siya pala yung kimbe. Balo ming mga nitay-ta, Jeline. Ngenimya siguro. Balo yan. And then, pasibayo, Jeline, dakala salamat kaya ka. Aking paumunta mo kaya katamong programa. And syempre, dalangin mi, dakal pang gigs. Datang keng grupo yo, keng koro yaman yan, o keng hams, o baka burida, solo performance mo rin. Bali yun po kung karnya kontakan, Jeline Rodriguez, itang kanyang Facebook account, at niya naman pong page sa Strings, sa pong Coro Concerto. And, syempre, bayo tamo po mikawani, buri miya pa pong idaki kaya kayo, yung talento na rin kaya katamong bisita. And talaga naman pong makabilibya. And maragul na pong sawop, gigagawan na po rin kaya katamong miyaliwang kimutan para king amanong siswan. And sana dakal na pa rin kalupa ng Jeline Rodriguez sa Mamia Pakamal king amano tamong siswan. Pasibayo, pakaramdaman tayo po yung kakatamong bisita, Jeline Rodriguez. Ako po yung Jody Dizon Mercado. Ako po yung kayong talaso, yung ating pusong makabalan. Lugod yang mapatiman, king pusong malungkot, king tusang panamdaman, nung sasabihan miyamot, metinan gawa,
bala mo magkanta kang alang sunis, alang nota. Kanyaman lulukod, kanyaman sisinta, may di na niyang kapaldugan ng biyeng mit mong dusa, yang panamdaman tamuang yalang kapara, lukod ay patking puso, haliking salita, kanyaman lulukod, kanyaman sisinta, miditi na niyang kapaldugan ng biyeng mit mong dusa, yang panamdaman tamuwa, yalang kapara, lukod ay patking puso, haliking salita. Makanano keng sabihan, makanano keng ipinta, kulang laring siwala, banasabi ka, nayaing magpaturot, king yatutang adwa, dinyen ning mayupaya, apakamalanta. Kanyaman lulukod, kanyaman sisinta, may di na niyang kapaldugan ng biyeng mit mong dusa, yang panamdaman tamuwa, yalang kapara, lukod ay patking puso, haliking salita na nuyaman, puring sabihan, nanuyaman kabaldugan, ing puso amip mong lugot mo, hiyaing makapanamdam, kaniyaman lulukod, kaniyaman sisinta, mediti na niyang kapaldugan ng biyeng mit mong dusa, yang panamdamot tamuwa, yalang kapara, lukot ay patking puso, haliking salita. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Consuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home.